Volim izazove i dinamiku, a ne volim monotoniju, pa svaku novu priču doživljavam kao mogućnost da u sebi otkrijem one potencijale i mogućnosti za koje nisam znao da postoje. Prva knjiga Labudolik i Paunovi moraju umreti bila je izazovna sama po sebi kao prva knjiga. Druga knjiga, Balade meda i krvi, je bio izazovna da primenim ono što sam naučio u prvoj knjizi. Treća knjiga, Usa, se bavi temama koje nisu popularne u našoj zemlji, kao što su ekologija, rasizam, woke kultura, imperializam čak. Četvrta knjiga, Sanjali androidi, radnička prava, bavi se ne toliko političkom scenom, koliko društvom našim kao takvim i onima koji glasaju za političare. A knjiga Čovek koji je ubio predsjednika je bio moj pokušaj da napišem prvi pravi thriller. Koliko sam u tome uspeo, publika će da kaže.